Naslov kaže, od pre ni 10 dana. Država na ivici katastrofe, najsiromašnija zemlja Evrope srlja u građanski rat. Zapravo, evo nas u Jerevanu da vidimo kako se to zlo sprema ovdje. Jedino zašto bi ja ovdje se napravio građanski rat, to je zbog ove vrućinčine koja je stvarno jaka. Biju se po ulicama siromašni ljudi, vidite ono dvojicu tamo, ubiše se. Udario brat na brata, Jermen na Jermena. Nemamo reči. Krv šiklja. Limfa. U prvoj fontani je krv, u drugoj je limfa. A onaj tamo spomenik podsjeća na večno siromaštvo. Evo Jerevan, ljudi protestuju, velike demonstracije, klanje. Najsiromašnije države Evrope klizi u građanski rat. Pogledajte. Sad će onaj da ga nabode, Hoće. Gle, prilazi tabletom, sad će. Ne, nije. Evo, ova kokica, ba, sigurno. To su takozvane građansko-ratne kokice. Evo, našli smo gde se dešavaju protesti i građanski rat. Porepuno je ljudi ispred opere u Jerevanu. Ova deca, to su sve budući borci za slobodu. I ovi što voze ove tricikle, ti su najgori. Znam ovog malog, taj vadi noža iz potaje. Građanski rat u toku, za lica mesta, Jerevan, Jermenija, avgust 2016. Krv, Lipnik. Մեր բոլորի կողմից եւ հավանություն ստանալով շաբաթների կամ առավելագույնը մի քանի ամիսների ընթացքում Արտենիս ձևավորվի հստակ աշխատանքային ծրագիր եւ ազգային քաղաքական ծրագիր ունեցող վստահության կառավարություն։ Սա պիտի կատարենք մենք միասին։ Izuzetno je opasno upravo da me zgazi biciklista. Policija je upravo bacila suzavac. Znači ovaj sa skejta da padne dole zato što mnogo plače, ne vidi kuda vozi. Pogledajte. A tamo vežbaju decu za novi rat. Za Nagorno Karabah. Opasno je. Ne znamo da li ćemo doživjeti jutro. Jedina opasnost koja vam se može desiti dok ste u Jermeniji, u stvari to su dve opasnosti. Jedna je da vas zatekne zemljotres ili ovo veoma trusno područje, kao zemljotres krajem 80-ih. A druga stvar je to što je u blizini, ovde nepunih 30 km odavde, nuklearna elektrana koja nije baš, da kažemo, ispravna. Ne čitajte tabloide. Idioti.